yazi ngiqoqana elinye ilanga ngeke bathi Facebook ubuso benqwadi ubuso benqwadi yiko umuntu ku-Facebook ufaka ubuso isithombe sobuso ne ngoba kuyaziwa ukuthi lapha kudlala ubuso benqwadi ne bese wena tata ufaka izinyawo uyenza ungavuli nawe what is called izinyawo zebook. Understand? Yeah, izinyawo zebook. No, izinyawo book. Yes, is that one. If you ever do that inyawo book, maybe ingqondo. Ngoba hawu Nkosi yami isingisi mntakababa siyazi. Uyazi umuntu ne aveze ubuso bakho bukwatile. Hayi yena uthi uyahleka. Kanti hayi ukwatile hayi bantwana basekhaya. Bantwana basekhaya. Kungcono uma unoshuta izinyawo uzifake. Ufaka ubuso bakho wazazi ukuthi bukwatile. Kwati. Zamna ngitshela. Nayi into nayi mangabe awazi ne. Mangabe awazi and ufuna ukwazi. Bana sekhaya. Yekela ukuhamba mitha abantu ku Facebook bakutshela ukuthi bayakuthanda bona bahlala eqwaqwa. Uzame ngamandla wakho wonke mntasekhaya ufike eqwaqwa uzosithola isiqoqo eqwaqwa. Hamba mawubuya ungitshela ukuthi wena utholeni ngoba hayi omunye wangithi mina kuyi hello awu athi yebo mfowethu ayingiphindi how you doing wena usayafuna sifana lo h esifaka lo u esifaka nalo d ekugcineni yayibona lento it's how you doing. Hayi athi awu mfowethu uhlalaphi loyo Nkosi yami uhlalaphi ubani ngithi mina unjani injani impilo hawu athi hayi ngimnandi mfowethu ngiyashelela ngibushelelezi mntana sekhaya ngithi okay. Can you please intro yourself? Hawu athi yena awuphindeke mfethu hey ngaze ngamtshela ngathi awubandla awuzazise Nkosi yami we mama we baba hawu nangumuntu athi mina igama lami ngumfana uZodlani ngihlala khona ngapha eMelo yayikuzwa lento mntasekhaya bajala abantu hawu kodwa ngamnceda lo mfana ngoba naye usezobatshela abanye how you doing intro yourself into ezinjengalezo ke mntasekhaya nawe ungamqhoshela omunye umethi awuphindele mfowethu nami ngizobe ngikuphindele mfowethu.